Khovela boina in thla azar mek zela khomvel mit fuk na le mitin nga even em mai chu Russia le Ukraine ramte in do chanchin hi ani ome Ukraine ramin thile thau polin an ramtan an bei meka US le asangoi zon pui NATO te chuan sum le pai mai ni lo râlthuam tam takin an tan pui mek zel bok ani ole tu na chuan Russia le Ukraine ramte an râlthuam nei dan khaikhinna don ila army hi Russia hian nuai kwavel zet an nei line Ukraine hian nuai ni les sang kwavel an nei boka tin reserve army kan ti hi Russia hian nuai som ni vel zet an nei ya Ukraine hian nuai kwavel zet an nei boka artillery hi Russian in sang sari zanga som sari vel an nei line Ukraine hian sang ni som li vel an nei boka Russia hian armor vehicle singthum za som ni vel an nei lain Ukraine hian singkhat sang ni zathum vel an nei boka tank hi Russia in singkhat sang ni zali som ni vel an nei lain Ukraine hian sang ni zanga som kwa vel an nei boka attack helicopter kan ti hi Russia in zanga som li vel an nei lain Ukraine hian in som thum pali vel an nei boka Russia in fighter sangkhat zanga vel an nei lain Ukraine hian za vel zet an nei ve boka ti chuanin an sarkarin sipaite an thuam chakdan le sum an sen dan chu Russia hianin dollar tluk le ding on somruk pakhat point pasari za zela som pakhat point pali an hmanga Ukraine hianin dollar tluk le ding on nga point pakua za zela pariat point pariat an hmang ve thung ani ti chuan Ukraine hian râlthuam hlauhawm tak an neia chung an râlthuam hlauhawm zinga kan soi mai ho lo tur te chu heng te hi an ni pakhat na chuan S-300 missile defense system ti hi ani a tin switchblade kamikaze drone 300 le 600 an nei boka tin Stinger anti-aircraft an nei boka tin Javelin missile anti-tank kan ti kha thadeu mai an nei boka tin Starstreak anti-aircraft nei bokin Bayraktar TB2 drones thadeu mai an nei bok ani Russia hian râlthuam trail khen tam tak an neia kan soi pho to angin Russia hi khovela po masruai tu te ni in nuclear weapons lama chuanin hlauhawm tak tak an nei ani chung an râlthuam hlawm deuh te chu han tar lang ila Vanguard hypersonic light vehicle kan ti te Mi-28 Havoc attack helicopter te Kirov class battle cruiser te Tupolev Tu-160 Blackjack kan ti te Yeltsin class submarine Krasuka electronic warfare Panzer missile MiG-25 S-400 air defense system T-90 battle tank Onik anti-ship cruise missile Bora class guided missile hovercraft Buk M3 missile system Novorossiysk steel submarine RS 24 years hemi hi darkar khata ki mail singkhat sanga achak in athlok theya hemi hi inter continental ballistic missile ani tin kan soi mai hau lo tur chu Russia hianin nuclear bomb chak tak mai khovela bomb hlawm beranti ja bomba an neia hei hi kumsang kha zakwa somruk pakhat October ni somthum vel an pai fel to kha ani a he bom hi a hlauhawmin arap thla khop maya megaton somnga zet ani a chumi omzia chu indo pui panhi atop don kumsang kha zakwa somli panga a US in Japan kho pui pakhat Hiroshima a atom bomb an thak let zathum zet achak kha ani a
he jam bomba hi kg sing ni sang sari zet arit ane he bom hi puak ta sela Mizoram hi square kilometer sing ni chuangvel hret ani a jam bomba hianin square kilometer sing thum a cover thei anti a mihring tan chuan dam kho chuana manglovin asiam theidon ani chutiang khopa hlom chu Russia hian anaya ale lam ngai tua ero chuanin an hmang maya ngem ti tepo thil thei tak ani a Russia in tlom an tum lova Ukraine in tlom an tum bik chuang lova an la in bai mup zel zong ani hi